Pemirsa Pekibah Ring Kewentenang Subak Bhinneka Warisan Budaya Dunia Kantun memargi. Pemekas Ring Gianyar akehan carik sampun mewah dados perumahan bangunan industri miwah genah wisata. Nanging kantos mangkin Gianyar Kantun Lestariang Budaya Pertanian sane ngawinang sistem Subak Kantun Lestari. Kadis Pertanian Kabupaten Gianyar Ana Agung Putih Ari Mausang Ring Gianyar wenten 506 subak saniweda ring pepitu kecamatan. Kantos mangkin subak inucap Kantun Lestari. Ring sajoning usaha mertenin subak punike Dinas Pertanian akehan ngandelang pendanaan saking pusat ngelintangin Kementerian Pertanian RI. Wantuan inucap nyayubin pabuat traktor saha mecikang saluran irigasi skala kecil sane pacang keajuang ke pusat. Selanturnya ring usaha mecikang saluran irigasi pacang meperkanti sarang dinas PUPR. Putri Ari yang wadarang wantuan tiosan majang petani subak taler merupa subsidi pupuk. Subak mengunggahang laporan kebutuhan pupuk bersubsidi ke Balai Penyuluhan Pertanian ring tingkat kecamatan. Selanturnya usulan pupuk bersubsidi pacang kaunggahang ke pusat. Kawadarang samian usulan bantuan kelompok subak inggian sekali wantuan traktor, bantuan perbaikan irigasi saha subsidi pupuk realisasinya wantah wenang saking pusat. Ngenenin indik subak sane sampun ical, ring Kabupaten Gianyar kebausang durung wenten. Gianyar madrebe 506 subak ya diasen Kantun wenten carik sane mauah kawigunan nyane dados paumahan nyanging kuentenan sistem subak Kantun Lestari. Wirnaya Bali Pos nguningai.